Ini pecel khas Sarangan nih. Pecelnya ya dhewe Bu Tari. Ini damel ke abah, banyak damel ke abah. Keliling wis pirang tahun Bu Tari? 40 tahun. 40 tahun. Oh, nak kayu bakar. Niku sing gare sedep niku. Request-nya beda-beda ya Bu ya. Oh, boyu. Macem-macem ya, iwake komplit. Langsung sayuran sama bumbu pecelnya. Lagi. Bumbu pecel Bu Tari memang beda. Suwedep, pedes, asin, kerasa. Assalamualaikum sahabat Melemuku, jumpa lagi dengan saya Vince Panamera. Kabut pagi masih setia memeluk Telaga Sarangan, menyisikan udara dingin yang menusuk tulang. Namun di antara dinginnya udara pegunungan ini ada satu kehangatan yang tak pernah lekang oleh waktu. Perkenalkan, ini Ibu Utari, sosok tangguh yang memikul sepotong sejarah kuliner di atas pundaknya selama 40 tahun lamanya. Beliau tak lelah berjalan kaki, menggendong tampah, menyapa setiap pelancong yang singgah. Bertahan dengan cara tradisional, menjaga cita rasa otentik dalam kesederhanaan sepincuk nasi pecel. Hari ini kita tidak hanya sekedar mencicipi sarapan, tapi menyelami kisah ketekunan yang melegenda di tepi telaga. Mari kita mulai perjalanannya. Mari melemu bersamaku. Hari ketiga di Sarangan, pengen makan nasi pecel. Nondi ya bakule. Lho, nondi tak goleki. Lho, ada bakul pecel nang kono. Monggo, mriki Mas hotelku. Atos. Niki bakul pecel karo bakul apa iki? Oh, nggih, monggo masuk. Mumpung lagi lapar iki, Lur. Akhirnya ketemu juga. Loh, sampean sing langgananku biasane ta ya? Lah, pangkleng aku. Ini ternyata pecel langgananku ini setiap di Sarangan, teman-teman ya. Monggo parkir mriki. Iki pas sak rombongan rong sarapan kabeh, Bu. Oh, napa mawon iki nggawane? Iki telune kali ketane, Mbak. Oh. Boyu. Macem-macem ya, iwake komplit. Tempe, enak apa iki? Pelati. Bakwan, dadar sampai iku. Terus iki kerupuke apa iki? Payek. Oh, payek. Nggih, kacang teri. Kacang teri. Aduh, enak. Terus iki sayurane napa mawon iki? Selada, sawi, bayam 3 macam. Oh, oke. Lho, iki enek bakul kabeh ro kene. Ya wis aku langsung gawekno Ibu. Juga ada telur apa iki, Bu? Setengah mateng. Oh, setengah mateng. Nggih. Pinten nek telur? 5.000-an. Nggih. Jangan tergarane ketan. Nggih, pun. Ketan nggih 5.000. Nggih. Wes sampean mulai keliling jam pinten? Kula jam 6 pas lagi teko, Bu. Oh, jam 6 pas lagi teko. Nggih, nak bulan iki. Nggih. Gangsal yang betul mriki. Oh, jam gangsal nggih. Ini pecel khas Sarangan nih. Pecelnya ya dhewe Bu Tari. Nggih, ini damel ke abah, banyak damel ke abah. Biasanya sampai jam piro sampean? Mboten mesti kadang jam 12 nembe telas, jam Nggih. 1 nembe telas. Berarti kelilingnya ini sak Sarangan nih, sak Telaga sampean kelilingi ya. Oh. Nah, sampean iki piro? 12.000. 12.000. Wis gawekno meneh iki rombongane sik urung sarapan. Nah, ini buat rombongan dulu. Monggo. Berapa lagi?
Ya, kamu dong, apa dong? Ya. Ya. Iki sayuran apa, Mas? Komplit ya. Sayurannya apa? Bayam. Nggih. Ya. Iya, Bos. Bayam, Iya, langsung minta sini loh. sawi, Lengkap, lengkap. Lengkap. Sabah timun Iya, buron. lengkap. Nih. Keliling wis pirang tahun Bu Tari? 40 tahun. Sejene napa? 40 tahun. Sejak zamane beras anu sekilo 500, seko komplit 500. Nggih 50 ae. Sujene Niki Pelati. Nggih. Tambah pelati. nggih. Niki napa iki, Pak? Bareng ini. Oh, diparingi Sambel cos. Botos gitu. sendok. Iya, tak sebentar, tak. Sini loh, tak. Ini loh udah ini loh. Niki sendoke derek. Nah, yang tadi iki pinten? 12.000 kali 5.000. Oh, nggih. Dadine 17. 17 sudah komplit. Dasar kotak 8. Telur. Oh, nek telur kayak ngono, Bu. Mateng-mateng. Nggih. Lada sama garam. Oh, kayak gitu nggih, Bu. Betul salah lada gitu Oh, dikerok-kerok ngoten niku nggih, langsung di. paring gelas Pak paring. Oh, ngoten. Nggih. Langsung pakai bumbu merica garam. Niki setengah matang, tau matang nih. Setengah mateng, Mbak. Pinten nggak tadi? Sak porsi 10 nih. Sak porsi 10.000. Oh, iki bumbune merica, garam. Garam kita kasih kok tak kasih. Nun. Mboten napa-napa. Oke, ngeten iki 10.000. Nah, ini adikku ini yang pesan, teman-teman. Tata lauk apa? Ini campur sayure. Komplit. Nggih, sekedhik. Sayure sekedhik mawon. Request-nya beda-beda ya, Bu ya. Kalih napa? Tempe. Terus telur ceplok. Kalih napa meneh? Telur dadar. Sampeyan keliling wis Napa teri? 42 tahun, Bu. 40-an. Masya Allah. Ket bujangan, Bu Tari, ket perawan ya. Luar biasa. Putrane wis SMA. Halo, josis tenan. Pelanggane sakeh ya, termasuk aku ya teko Bojonegoro mesti goleki sampean. Bu Utari. Langganane mriki. Nggih, Bu. Iki tambah meleh. Oh, nggih. Pawane si tongkas ben pas. Ya ngono. Ganepi. Buatan purun. Nggih. Nggih pun kacangnya pisan. Dipelarisi kabeh. Nggih. Oh, kacangnya lemu-lemu ya. Lemu-lemu. Kayak sing tuku. Kayak bagus. Pintenan Bu kacangnya? Di 10 boleh, nak perlu 15. 10 aja. Oh, kolesterolnya joget-joget kok. Biar sehat. Ukurannya ngono ki, plastikan ngeten iki. Penuh sekali 15. Oh, niki nggih 10.000 nggih, siap. Nambah bumbu juga gratis ya.
Ini requestnya kameramen minta telur setengah matang. Waduh. Biar tambah semangat kalau nyoteng-nyoteng. Oke. Ini kameramennya Bu, minta makan Bu. Kasih lagi. Kameramen di sini komplit pokoknya. Mumpung. Keliling riyen mungkin betakne Mbak Em. Oh, nggih. Nasi tambah mboten sampean. Ngeten masak cekape. Sayurnya campur, mboten pahit. Oke, campur lengkap. Selada. Lagi masaknya ke jam pinten Bu Tari Kula sampean? jam 2 pas. Jam loro. Oh. Jam loro wis melek nggih. Pun. Jojis iki. Masak. Sampun ya Bu, matur suwun. Nggih Bu, hati-hati nggih, laris-laris. Datar napa ceplok? Datar mawon. Ceplok. Oh nggih. Bu Tari masak dhewe, tadi direwangi. Kamus tunggal Rewang kacang napa teri? Nggih komplit. Ya teri ya kacang. Nah, nek ngoten niku pinten? Nggih, niku 13 tambah banyak setunggal. Oke. Niki Sip. Bu, aku telur setengah matang lagi, Bu. Buatin nggih. nggih Mbak. Ben stamina aku jreng. Biasanya nggawa pirang niku biji. Betane yang mateng 50. Oh. Setengah mateng 40. Oh, ngoten nggih. Bapaknya dikit-dikit Mbak, nggak terlalu laku gini. Oh, nggih, sing penting bis tiap hari nggih, Bu nggih. Sabtu Minggu Mbak, saya kan kalau nggak liburan, Oh. Berarti bukanya cuma Sabtu Minggu toh? kalau nggak liburan. Nggih. Aku rene di Selasa golek dok kangelan. Betul kata nama sak niki. Gitu mriki kapan? 1 bulan lalu Pak ya? Kebetulan yang mriki dari kerja seringnya. Berarti niku ya telur setengah matang jarang ya? Nggih. Mboten kathah Mbak. Oh, tapi mboten. nggih enten, tapi mboten kathah. Oh, nggih, sip, mantap. Nggih. Oke Bu Tari, sekarang aku bikinkan, wis lapar. Tadi rombongannya sudah kelar. Sekarang tinggal aku. sayurnya campur buruk. Ya aku komplit. Sayuran nok sarangan kok iso beda ya Bu ya karo daerahku. Anu lah masak teng kayu bakar kabeh. Sayur tambah mboten nak sayur nasi. Pun. Anu Oh, nok kayu bakar. Niku sing gare sedep niku. nggih. Pokoknya nasi sayur teng kayu bakar Nggih. masake. Nek gorengan teko pergas. Lah selada air ya Bu. Tambahi Tambahi selada air ya, enak selada air. dioseng nggih enak, di Nggih. pecel enak, diurap enak. Oke, biyen niku Bu, tahun piro 40 tahun yang lalu piro regane amen? Pertama 500 sego komplit 500. sego komplit 500. Gak niki ceplok napa dadar mawon enak. Iya, dadar, Enak heeh. Kayak sak umbruk-umbruk entek dadar. Ceplok Iya. aja. Request niku Bu, mbek sambel cos nggih. Ya niki payake napa? Ya campur. Oh. Ket awal dodol 500 ripis ya Bu ya. Anu nggih sego komplit, sego beras sekilo 500. Oh, berasnya sing sekilo Nggih 500. hargane sego komplit nggih 500. Ya Allah. Terus tampir gak ero railing. Nah, iya railing sampean. Nggih anak seling Nggih. bojo kula ilingan. Sambel cos Bu, nak pinggire kene. Oh nggih niki. Nggih. Tambahi sambal cos ala Bu Utari. Niki 13. 13.000. Nggih, sak tambah banyak siji. Oke, mantap lho 13.000 wis sakmene akeh. Nggih. Dadine 20 si keloro, ndoke loro 15. Oke. Terus tambah nganu ndok kali gorengan loro 5.000, tambah bayake 2.000. Terus sing
papat 13.000 Pak wau. Oke. Terus tambah ndok wis tok 3.000, sing kelima 13.000. Dadine 7 siji. Oke, nggih. Bu Tari transparan banget teman-teman ya lho. Langsung biasanya bakul pecel ngene iki iku cuma gamblangan dan lawaran ya Bu ya. Nek Bu Tari jelentreh lur. Wah, luar biasa. Penjual jujur, gak ngedrel. Kalian kalau ke Sarangan wajib ini ya, wajib ke Bu Utari kalau beli nasi pecel untuk sarapan. Niki Bu, terima kasih. Semoga sehat selalu, panjang umur. Nek aku ke Sarangan lagi pasti calling jenengan. Nomornya pancet. Pancet Bu. Masya Allah. Nggih, Pun. Kan sak mama. Ya Allah. Pun bumbu kan coy. Nggih. Iki badhe keliling malih Bu. Nggih. Semoga habis. Nganu payake tak singgah niku lho kantor cukup pupuk. Oh, nggih. Nek esuk payek, nek sing siang kerupuk. Payake banyak angel. Nggih. Lah niku dititipno ten pundi barang-barange? Teng Handini sik. Oh, Handini. Nggih. Badhe ambil apa? Kerupuk. Nok ndi? Nok ndi? Hotel Handini. Oke, tak tutno. Ora kebel lebu. Aduh. Iki man saestu tuwuh kok. Nggih, hati-hati Bu. Sakjane pe tak terno sampean. Tak terno numpak sepeda motor to piye? Boten ceblek boten. Hati-hati. Nah ini Bu Tarinya sudah datang ya, habis ambil peyek dari Hotel Andini. Waduh, waduh, waduh. Josis tebih sambil ambil godong ya Bu ya. Niki nek Bu kula ibu niki. Ya Allah Bu, sampun. Rasane niki sitok Masya Allah. ngicip. Niki nggih goreng ki ya Mbak? Boten tuku mateng. Oh tuku matang cuma digoreng. Boten. Sampun, sampun. Bu Tari ki luman pol lur. Amin. Pokoknya kalau kalian ke Sarangan beli di Bu Utari. Sering Bu. Sering gitu ya pesanan. Suwun lho Bu. Ye, hati-hati sehat-sehat ye. Amin amin. Habis ini keliling kemana ini? Guys, teng parkiran bis. Oh, parkiran bis. Nggih, Munawan. Ye, parkiran bis iki nok ndi? Lurus ngiri. Oh, lurus ngiri. Sampai jumpa lagi di Sarangan. Ini suasana Minggu pagi di Sarangan teman-teman ya. Wah, keren, rame. Luar kota pada liburan di sini, long weekend. Nah, ini kudane lewat. Mboten, Pak. Oh, kudane sambat nek tak tumpaki lur. Oke teman-teman, ini dia pesenanku pecel Bu Utari. Dikai bonus akeh payek delok iki disgaweni wakeh. Terus kemudian ini ada kerupuk gendar ya. Aku pilih lauk dadar. Ada tempe, ada ini ya weci atau ote-ote. Sayurannya itu pol komplit ya, ada selada air, terus sawi, kemudian timun, cambah. Waduh. Sayurannya yo fresh. Karena katanya Bu Utari ini nek nggodok pakai kayu. Dan ini sambal spesialnya Bu Utari pakai sambal cos. Ki piye? Enake mak-ame piye? Dicentong kayak gini. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung sayuran sama bumbu pecelnya. Wow. Lagi. Bumbu pecel Bu Utari memang beda, suwedep.
pedes, asin, kerasa. Kencurnya juga pekat. Kalau ngasih bumbu juga melimpah ini teman-teman. Melimpah banget. Beda tenan lur. Karena ini Bu Tari Pak ngelacek dewi. Dari tahun ke tahun. Wes jualan hampir 40-an tahun. Tempe. Banyak. Bayaknya juga spesial. Ini. Ada rebon nih. Asli enak pol. Pecel Bu Utari memang beda ya daripada pecel-pecel gendongan pada umumnya yang seliweran di sini ya. Makanya aku setiap kesini langganan sama Bu Utari. Tengok. Lanjut ini, pupuk gendar. Gurih. Sambal cas. Bayu. Sambal casnya ya sedep. Masya Allah sedep kabeh. Kayak kacang. Dadar. Dadarnya juga justice, gurih. Paling suka ini, selada air. Fresh, mantul. Oh ya, telur setengah matangnya belum tak makan. Bentar. Nah, ini telur setengah matangnya. Tadi lupa nggak kenalan sama Ibu E ya. Ini dikasih garam sama merica. Satu porsi isi 2, 10.000. Ini lur. Biar stamina makin jreng. Wah, enak banget. Mericanya kerasa, gurih, ada garamnya. Enak ya. Nasi pecelnya Bu Utari memang sudah mantap lezat pol. Wajib kalian coba ya kalau berkunjung ke Sarangan. Sekian review hari ini dari saya Fitnis Panamera. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada referensi kuliner yang enak, unik, dan murah meriah, kalian bisa tulis kolom komentar. Insya Allah akan kami kunjungi. Ojo lali bersyukur, ojo lali mangan, ojo lali ngombe, dan ojo lali melemu bersamaku. Dadah!